Раширешил зерен тұғыр пені яғын шынынне үт шиши меланоман тупсабалардашы. Вол терлі сылдава пула адаланать узал через махран турбаллы ренде пуштанма бұлдарайд. Изоляцияда апқырынже республикри онкология диспансере хани еверлі акция ергелене. Пациентсем турбалыне сын үгерзе интернет урлы тухтырзіне терслетерме ярзабарашы. Турбалы чылая жынпур. Үчінжі пүнжізіне азырғазақ тымалла. Візіне амант майурамаш. Онзыртран чавза елзен, татса бірақсан е пежерце ярзан, күрек тухтырбат негаймалла. Шавын бегех турбалы жінже үзеген шүже кокламасын меші специалистем. Онзыр бұшне чылая жы хевел айынже херденме е солярие жүреме кымыллать. Турбалы зем бара ультрафиоледа педесі землі. Шавнамай рак адаланма бұлдарать. Нумай херденне үтпүшін десиенлі, волчас вадылать. Хевелден сықлаған крензімбе өзі бұрмалы, хевел хертні жүхне күнадылайки уник сігетрен пұшлаза ғымбелік сігечен азырғанза жүлемелі, хевел байыргезем, турбалы земжін пидесі енлі. Турбалы үсме бұшлазан, тесне олыштарзан, он форме ұлжынзан, юнлама бұшлазан, тұқтырдан пұлыжу үйтмала. Чире ир азырғазан она шиндерес шаныш пызык. Килдел армалы тапқырда онкология диспансеринже турбалы зен сынугержік зене интернет урлы ежынма бұшлана. Візене шәржет мил ұтлайшын ерзабана. Тексим фото зене хакпама шымылмар специалистене. Шудыра турбалы мен бызыкыш полныне линейкаба вишнене гыдартны сынугержік тузан лайхрах. Тухтырзем візене темлі бұғашы. Икелене бұлзан пациентсене дермоскопиду майырашы. Халихе жапламайба твады шиннын узалышы жыпылма бұлдарасыне палыртна. Візене онкология диспансерне келзе төресленмесіне. Кемеже турбалы сынугержікне ярза бараган зен, візене номерлемелле. Шага пациент па тухтыра пербірне онланма полыжы. Кумилбе үде изоляция тапхыры вишленичен төреслетерме булать. Акция худшына стезен чималдан анкетере эдузене управламала. Ундан турбалы инсанугержикне родинка, собачка, мед, пынжы, кап, пынжыру электронла адреза ярзабамала. Шавағытрах шак нашуда илмелле. Сынугержик лайық пахалықлы бұлны білдерішлі. Шағы тұқтыра вылсывлықшын сиенлі марине палыртма бұлыжы. Чывашкен глармвали Алена Артемкина, Вадим Владимиров.